gicamunsi cyiza, gicamunsi cy'umugisha, zaba abadukurikira muhereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, abadukurikira muri ntara ya gatandatu diaspora, abadukurikira mu Bubiligi, mu Bufaransa, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, abadukurikira muri Cibitoke mu Burundi, Kongo Kinshasa mwese, reka twongere twifurize igicamunsi cyiza tukize ibivugwa n'ibi ni amakuru cyangwa update y'ubundi tuba tugiye kugira tugarukaho ziba zikomeje kugira zituruka hariya ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uyu munsi muri buze kutwihangaza Shema ntabwo yigeze aboneka, ariko ku murongo wa telefoni turaba dufite uwo bita Analyst Jamali. Ni byinshi rero tugiye kugenda tugarukaho mu masaha mu gitondo twagiye tubabwira. Hari imirwano ririmo iba mu bice bya za Busasamana hariya Canzarwe, mu bice rwose bigiye bitandukanye bya za Kibumba, aho ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo byose tugiye kugenda tugarukaho tumenye se aya masaha bihagaze bite. Nanone kandi turi bukomoze ku magambo akomeye yatangajwe n'uwo bita Evariste Ndayishimiye cyangwa se neza rwose ari ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho byari inyuma y'irahira ry'amatora cyangwa se nyuma y'irahira ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda dukomozaho tukibanda ku kibuga cy'imirwano tukareba uko bihagaze, ariko mbere yo kujya mu gihe mu kiganiro nyamunari kabazi naki Analyst Jamali. Analyst Jamali turakwakiriye. Murakoze cyane, mwiriwe neza Moyize. Twiriwe neza, nta kibazo dufite, mwebwe mumeze mute? Natwe turashima Imana rwose, urebye ibintu ni amahoro kabisa. Yego nicyo navugaga n'ubundi update cyangwa se amakuru ubundi aba akomeje kugenda aturuka hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nawe tukakwifashisha nk'umusesenguzi kugira ngo inshuti z'ibivugwa n'izigiye zisobanukirwa cyangwa se zigende zisobanukirwa byinshi n'ubundi biba bikomeje kugenda bivugwa. Yego murakoze cyane, kandi nishimiye kuba tugiye kuba tujya muri ano makuru y'igicamunsi agezweho ndetse n'ubusesenguzi bugiye kuba uvuga ingingo n'ubundi z'amakuru tugiye kugenda twibandaho, n'ubundi dukomeze tugenda dusesengura tureba uko bihagaze. Turi bugaruke ku magambo akomeye yatangajwe n'uwo bita neza cyangwa se Evariste Ndayishimiye, ibyo yagiye akangurira hari urubyiruko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'irahira rya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Abantu benshi bagiye babifata nk'ibintu bitari bikwiye nk'umuyobozi w'igihugu ukuriye urubyiruko, ntabwo babifashe neza. Ibyo byose ni amagambo turi bugende tugarukaho. Ibyo gusa kandi turi bwerekere hariya ikibuga cy'imirwano muri amasaha y'icamunsi, naho turebe uko bihagaze by'umwihariko mu bice bya za Canzarwe, Busasamana, twinjira aho za Kibumba, mu bya za Nyiragongo hose tugende tubwira abantu ko byifashe kuri amasaha y'icamunsi. Ngomba twihuse rero Analyst Jamali kuba Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda akangurira urubyiruko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bisa nko kubivumura mu gihe ariho hakabaye urubwira byinshi byabubaka bigiye bitandukanye by'umwihariko byo kubaka igihugu cyabo, ahubwo akaba akomeje kugenda arukangurira kuba bashyira hasi igihugu cyabo bakaba bacyoreka ku rwego ruri hejuru. We nk'umusesenguzi wabigize umwuga urabona bya bintu bidashoboye kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe tuzi situwasiyo irimo itari nziza. Murakoze cyane kuri iki kibazo cyiza mubajije. Mu by'ukuri ngira ngo ubusesenguzi tugiye kugarukaho ni iri jambo uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagejeje ku rubyiruko kuwa 21 Mutarama 2024 ubwo yari arimo aganiriza urubyiruko rw'abanyekongo mu nshingano ze nk'umukuru w'igihugu ushinzwe urubyiruko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, aho uyu mukuru w'igihugu wari wicaye imbere y'ibendera rya African Union yabwiye urubyiruko ko umwanzi wa RDC n'u Burundi ari u Rwanda, bityo ko abo mu bihugu byombi bakwiye kwifatanya bakarwanya ubutegetsi bwabo. Ibi ngibi rero yakomeje avuga ati aho bigeze dusabwa gukomeza urugamba kugeza ubwo n'abanyarwanda batangira kwitandukanya n'ubwo butegetsi, kuko niko akomeza avuga ngo atekereza ko n'urubyiruko rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Ibi ngibi rero nk'uko mwari mubigarutseho, nyuma y'uko abitangaje abantu batandukanye bagiye bagira icyo babitekerezaho. Mu banyarwanda rero bagize icyo babitekerezaho bwa mbere ni Olivier Nduhungirehe
uyu nguyu rero abicishije ku rubuga rwe rwa X yavuze yuko mu by'ukuri uyu mukuru wa kino gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uhagarariye urubyiruko rwa Afurika mu muryango wa AU cyangwa African Union yavuze yuko yahemukiye uyu muryango kubera yuko inshingano yo kuba hafi urubyiruko rw'abanyafurika atarimo kuyubahiriza uko bikwiye. Uyu nguyu rero agakomeza avuga yuko bitumvikana kumva umukuru w'igihugu cya Afurika ushinzwe urubyiruko mu nama yatewe inkunga na komisiyo ya AU cyangwa African Union atangariza munsi y'ibendera ry'uyu muryango rya African Union ko azafasha abanyafurika guhirika ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Ibi ngibi rero kuri Olivier Nduhungirehe twibutsa abakunzi b'Ibivugwa News ko ari ambasaderi w'u Rwanda niba nibuka neza ngira ngo mu gihugu cy'u Buholandi, akemeza yuko mu by'ukuri uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi yaba yarahemukiye mu by'ukuri abamugiriye icyizere, kandi ko mu by'ukuri uyu perezida Evariste Ndayishimiye yitandukanije n'amahame y'umuryango wa y'umuryango wa African Union bitewe nuko mu buryo twagenda twinjiramo neza mu rwego kugira ngo tubashe gusobanurira abakunzi b'Ibivugwa News nuko iyo umuperezida w'igihugu runaka ashizwe muri zino nshingano, mu bintu bya mbere na mbere n'ubundi aba afitemo inshingano ni ugukangurira urubyiruko mu kurushaho kwiga ibintu bitandukanye bishobora kuba byabasha kuba ibisubizo by'ibibazo bitandukanye by'abaturage ba Afurika. Ibyo ngibyo bikaza kubamo ibijyanye no guhanga udushya mu bijyanye n'ikoranabuhanga, guhanga udushya mu bijyanye n'itumanaho, guhanga udushya mu bijyanye n'ubuvuzi, guhanga udushya mu bijyanye n'uburezi, ndetse no kubagezaho imbwirwaruhame mu by'ukuri twavuga yuko ari iziba zigamije n'ubundi kuba zazamura ibyiyumviro by'urubyiruko rwa Afurika mu rwego rwo kurushaho gukora ibikorwa byazatuma ibihugu byabo bibasha gutera imbere. Yego, urabona ari izihe ngaruka zishoboye kuba nyuma y'ibi bintu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda atangaza urubyiruko? Ni izihe ngaruka ubona zishoboye kuba z'ako kanya? Mu by'ukuri rero murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mubajije. Ni ukuvuga ngo ni nabyo bintu byo naringiye kugeraho, kuba rero uyu perezida wa Repubulika y'u Burundi yafata ijambo ari imbere y'urubyiruko akongera kwikoma igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu birimo kugenda bijyana ahantu habi imibanire ya bino bihugu byombi uko ari bitatu. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bije nyuma y'uko imipaka ifunzwe, kandi bikaba ari ibintu n'ubundi bijyanye n'uko iki gihugu cy'u Burundi cyakomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda kuvaho umutwe wa Red Tabara wagabiye ibitero muri kino gihugu mu duce twa Gatumba ndetse na Cibitoke. Iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi kikaba cyaratangaje yuko ibi bitero byahitanye abana ndetse n'abagore ndetse n'abakuze. Ibi ngibi rero akaba ari nabyo kino gihugu cyagendeho gifunga imipaka. Kuba rero nyuma ya bino bintu byose iki gihugu cyabanje gutangaza kivuga yuko bano barwanyi bo mu mutwe wa Red Tabara baterwa inkunga na leta y'u Rwanda, kandi nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo hagakurikiraho gufunga imipaka. Icya gatatu rero gikurikiyeho kikaba ari icy'uko uyu perezida wa kino gihugu mu nama yari arimo n'urubyiruko rw'abanyekongo nk'umuyobozi muri African Union n'ubundi ushinzwe urubyiruko. Kuba yaratangarije no magambo twavuga yuko mu by'ukuri atandukanye na za nshingano zo turimo kugenda tureba aho turimo dusobanura ibyo mu by'ukuri uyu perezida uba warahawe inshingano zo kuba ashinzwe urubyiruko muri Afurika na African Union. Birasa naho n'ubundi aho kugira ngo arebe ibyo ngibyo bishobora kuba byafasha urubyiruko, birasa naho n'ubundi we yibanze ku bintu bimeze nk'icengezamatwara rigamije kugaragariza n'urubyiruko rw'abanyekongo ndetse n'urubyiruko rw'abarundi, kubera yuko ibyo yavuze ari muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, bigaragara yuko n'ubundi no mu Burundi babikurikiye.
ibi bintu rero byose birimo kugenda bitangazwa muri buno buryo tukaba twavuga yuko ari nk'icengezamatwara rishobora kuba ryatuma ibi bintu bishobora kuba bigenda bituma abaturage bo muri bino bihugu barushaho kugira umutima wo kwanga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse ibi ngibi bikaba bishobora kuba byanatuma n'ubundi havamo ikintu cyo kubahohotera cyangwa se kubabuza uburenganzira bwabo. Ibi ngibi rero bikaba bishobora kuba byarushaho n'ubundi gutuma umubano wa bino bihugu n'ubundi wari uri ahantu habi urushaho kugenda n'ubundi uba mubi kurushaho, cyane ko n'ubundi ibi ngibi n'ubundi abivuze bigaragara yuko n'ubundi arimo kunga muryo perezida wa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe yagarutseho cyane ubwo yari arimo kwiyamamaza. Ibi ngibi ntabwo twakomeje kugenda tubitangariza abakunzi b'Ibivugwa News, amazina atandukanye y'perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ibi bintu byose ni ibintu birimo kugenda bishyira imibanire ya bino bihugu ahantu habi, cyane ko ibi bintu byose yatangaje gutya bigaragaza yuko yamaze kwiyunga kuri uyu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko n'ubundi atangaje ariya magambo menshi mabi twagiye tugarukaho kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibi ni ibigaragaza yuko bino bihugu byamaze gushyira hamwe mu kugira amagambo y'icengezamatwara asa naho agamije gutuma abaturage b'ibihugu byombi by'umwihariko urubyiruko rurushaho kugenda rushaka kubangamira by'umwihariko urubyiruko ruturuka muri bino bihugu bibiri ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, rushobora kuba rwareba nabi urubyiruko rwo mu Rwanda. Ikindi kandi tutabura n'ubundi kugarukaho mbere yuko ngira ngo mumbaze ikindi kibazo kijyanye n'iki ngiki, cyane ko n'ubundi ariyo ngingo nyamukuru n'ubundi turimo kuganiraho, nuko mu by'ukuri kuba yatangaza ariya magambo y'icengezamatwara. Tuyita icengezamatwara kubera yuko umuperezida wa buri gihugu cya Afurika ndetse no mu isi muri rusange ntabwo bafite n'ubundi kuza kwinjira mu buzima bwite bw'igihugu. Ibi ngibi rero ni ukuvogera inzego n'ubundi z'abaturage b'u Rwanda zishyiriweho biciye mu buryo bwa demokarasi. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu byo kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ni abayobozi bashyizweho biciye mu matora ya demokarasi, kandi uburyo bashyigikiwemo n'abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo babona ibyo bavuga ko byiza n'ubundi bamaze kugezwaho by'umwihariko na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi byose rero bikaba ari ibintu bigamije icengezamatwara, bigamije ivogerwa ry'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cyigenga kidafite ikindi gihugu kigomba kucyinjirira mu bijyanye n'ubuyobozi bwacyo bwashyizweho biciye mu nzira za demokarasi. Bwana Analyst Jamali twarabonye perezida Evariste Ndayishimiye wayoboraga ingabo ya FPR yaje kuba yakakwa izo nshingano cyangwa se yayoborwa umuryango wa IAC, ayohereza ingabo z'u Burundi mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi byo guhashya imitwe yitwaje intwaro hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma twagiye twumva amakuru twanimenye ubwacu tukanakora tugasanga niyo usanga izi ngabo z'u Burundi n'ubundi zifatanya n'imitwe igiye itandukanye y'abawazarendo za Mayima ya Kutumba, za Biroze Bishambuti, za FDLR. Tumva zifatanya n'ubundi n'ingabo n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'ubundi n'ingabo z'umutwe wa M23. None n'ubu ayoboye umuryango wa Union ya Afurika, nabwo turimo turumva n'ubundi agenda akangurira urubyiruko ibintu bitari byiza. Ubundi ibi bihurira he no kuba izi mpande zombi za gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga yuko gishaka gutera u Rwanda? Twumvisha amagambo Tshisekedi atangaza avuga ko ahagarara ingoma karasi Kigali, tukumva igihugu cy'u Burundi nacyo kivuga yuko gishaka gutera u Rwanda. Ubundi ibi bihurira he? Niyo mpamvu ibitera. Murakoze cyane. Ibi ngibi rero nk'uko twagiye tubigarukaho mu bisobanuro by'ibibazo twagiye dutanga mbere, ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi muri African Union ufite